Ebusiafo no bibia akwaba edeba Attention TV so fela o fela eso ana yeduno Attention TV o YouTube o Facebook ni na Attention TV na so YouTube hono no de e wo se o subscribe maye na wa share na wa sanso eja wo comment o call Facebook eso de na de wa follow no wenya notifications de bitum pe ye call live pe no wenya YouTube and so ye download video edit to ha na wenya notification na also wetimi ahwe ana watensem a ekoso wo ye mamu hase ya me akosia sparkles me de ebesom wo e Attention TV like as Attention TV da na say we inspire you more and no ya for social issues politics and entertainment and ye de besom wo e Attention TV any fella o fella so ebusia amentwa me ho na embrace na me fansem no enhwehwe so Ebusiafo me da say paye se wonya bread twa me ma me twa me ho e de e baye fela o fela esunie midi ene akosia sparkles Attention TV eno so eso ene ebusia me de nsem no ehhye so ayewo entertainment commentator ba ko a owo Ghana memu hwase ya gebeka ya mfie atwamu anasa tetebrana yenya social media ene digitalization no ayehwe no de na phone ana no de sinanima ende sa assemble to say black stars ya amoni comros for kobo ya ma ye share poto ya say ye be fio te ye nde ye nim ni ye koso ya kabra yi anka betam phone na ni de odi sinanim na de nsama wose odi suma ai black stars for no de amani on pepepe say be nkuni nkatenkwan so no de amani on pepepe ai nanso ye share abrante ya na nse ya mu akwese nkrofo bi abere for me na mano aye fefefe onu chire mu se ka se eye blog na juma nko ade a eye ono Achipalago and edeba Ghana memu hase na enim se Achipalago eye very good social media commentator ba entertainment mu issues ba na nyom to side ba na hemfa dia ono de oya ade papa ye ewo honom na we ana one samike kopie mu wo interview bi ana onim se Ghana memu hase ni eye na bibi so na ye chire manans yesi yensa beka bi na ye dibi konteni de ansa kotuma ye nchire ne onya konteni free ye fa ho krafese yenya bi edi ebi ko ye mu nko ade ye be me ye miwia ne ye bisa na we ana Achipalago chire mu achire some cases ye kasem blogging work and kasan ko ade a ono Achipalago ene de bag ye Ghana memu hase na o chire mu a ono ne de ye hwa ono no de na eye recording blogging if you say that time no na yen hye nya nkrofobia o say first na is illiteracy na edoso when I want to make kind edoso tende anti mami akos ekonya video no tie na de etrim no tie pa de be hu say yes na sa me ko we ka say na da be na wo ka say na say yes na yenya digitalization da bi o kire mu say ono was starting in the year of 2009 year January honum anono start say o using the phone na or the air blog and there or some phone is na ni man some was so kan na the money ni pen na be money no e say ye hwe say na ifasha snega papa ye we a videos by nkofo chire mu na ai fashion snega say oni de anka sa time ne de anka no times phone sinanim na de na me ka chire wo ai no ntine say no ono o ka chire say ono ana e dey blogging work as say some mo Zion fellas mo Ghana web any ho nkeka ho a omo so omo sesan no a omo de aye nchiro ye fi so no mahu say literacy no e wo ho bebre sine literacy na e wo ho no nti Ghana for so aparking kan so newspaper kora won to bi enkan Achipalago enwia odsanso edit wa so say ekoye say ofri Ghana memu hase kakra na enhyedan cheye bebi a okopie no na oye adwuma kakra e wo ho ma Ghana for ensensem bi ebeto abonten so say na oye mortuary man na so mortuary man de anke hwanka ye adwuma so Achipalago ka say dabi ono no onye mortuary man pa so Ghana for ya mo pe underrating too much
eya na mu hu nipa no na mu hu se na oya na se on fa ne social media o kire mu sa se no onye social media person and so onye social media person na fa ne nsem emeto abonta na je se mutimi reti ejuma bia ese no edema no nanso ono ankasa onim se oye ejuma kakra ewo bebi okoye a bebi a okoye no oye ejuma kakra e America bebi okoye ne e America oye ejuma kakra anka wo so de survive nanso okoye short course bia e ma no ebeye surgeon nti say no one a doctor for ana eye ejuma ewo America oye a professional surgeon yenkotie na mo pe adwuma de ama me Achipalago amano kakrake ya medical sem organa memo ase fashions ne gakra mba we bi say ye cancer blogging site amana me de bae mo mpia ne sinchen na se me ho sem e ba na mo pe adwuma de ama me a na eyi na mo de ma me na mo kire ma da me ye adwuma mom na so na ye mo kire ma na me na se say pa de am a professional surgeon na enum so ana o kire ye se nu de wa ye na adwun se enyum to a friend enyum to we Ghana memu ha say ye kan Ghana music entertainment no ayi ode no ho bedom mu na ye beka ya ode nyum bi ba ya emba Chris wado mu na beka say Achipalago na nyum media na nyum me ni akoye say famiko ayi famika ye koye ho remix ba ya Ghana for so men there famiko make off here famika and the ba ya I Ghana for ye de yi ye de ji eni kakra sa na be se Achipalago nyumi a we release 2019 ayi koye ya Ghana for Achipalago ono angasa no onim se Ghana for nso man ka o release meje me kwa mesra na o de nyum ba o se meje de na o beje Tonga na obeja na le na obeje sika no so bia na we ka wa Ghana hanum se bi se onim se social media works no de mo go straight to my account onim manager ba ka manager wo de me kan ti manager da bi ezina enyu mi ba ye Ghana for say hey Achipalago akope ho asem na wo sana wo tie na yenim se social media na auto sana ze nyum to we ze na actress phone na dey fanyum to so o dey commentate ni na ko fanyum to na davi and then dey nyum to ni ba ko so wo Ghana ma mu ha say ye ka say so me Achipalago ni e be na ye o dey say kontomre ni nkan to say o tru na dey gugu so na dey commute so a wonya body asonson e be ko papa and o tnas no dey say achi bread achi na dey nyum ba na nyum se na ade bre Ghana for kra ma munsum na nyum no kra be hwe kra nya de enyum no enye de bak kra se abusia yenkotie meji a Achipalago ede ba ya Chris Wado kra kasa ho enyum no anya waves e wa Ghana be mu ha se na we Achipalago kire se die the concentration na ode aba Ghana me mu ha se no eye bar stop eye music aine obeye nyum na Ghana for sene amoye faame call me coffee or samba ya we release fufuro ya Ghana for asom ye ase bi mu ye hwehwe animu ede to nyum ne video no mo ye ene ne ye hu anyum bi so be kata nyum no so a ene so hwehwe ni ne nkofo de ye videos na mo mfa ba akọ no nye videos na ya mente ase eze Achipalago so be ye nyum o eze no nyum ya be ka dem aye Achipalago nyumre na ebetie efiso ye bi ya so mudi ase na ya nso ba ko bi mu a okoje ni yige ba ya yeso mo de ode artist ba ko pata ho ohun se artist ni ko ka ho de Ghana fo ebetie ntino ofanya sakwan so ana okofa ba ko no de ne be ka ho na de ekoye fine de make ofie fa make ofie fa make sa fa make sa na ye fa make enti Achipalago e de kire se ni de nyom to no so abade a where wasne sister no kra na Ghana for manje na ntum na eze no beje na tum kra o beje no kra tum se pure water na eze mo ton 30% pure water 30% ba maji atum ayen ko foka se nyina
nyina e say wo to traffic mu ka 30 pesos say if find your ton pure 20 pesos and the vortex so say 150 pesos o na sika nso na out of pure water o hwe na atike em na obi no vortex ni bi na do to fuma na wa fase ho na do touch ahwe o tan bot na o to pure water na no hwe gun say na no vortex and nti na Achipalago ese mu hwe nanim na odenwum eba banga I'm sure Miss Person na menka ne ye banga new banga from Achipalago and in the moon share out na osanso eka se enyum no de beba no ebusiafo mo beja to ma mo ankasa mo hu bi da snack Chris wado ebe keka ho nsem Ghana for manja ntumu no ebusia ene ha ana me de fila ebesi wona wasoma sne ene University Foundation Foundation na ye oba so no bi ode no ho asi wo se jankane wona woni bie ana ode nya wo ebe hwe mo eno nti no wa so pese wo ye mo edema foundation bi no fa ebedom no na nyame enguso enhira mo no ntre mo hiem enti benya no e 054830298505483029885 makram